Wah, kalau nggak ada ada lemah nih apa? Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak ada yang gitar dulu mak lu nih. Pak Presiden sampun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen cuma putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen cuma makan tesing ngidang makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng keidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasayang aget yang nungidang makan. Ampurayang makin luput gen kewajiban, ampurayang besengidang meulehan. Yen pak lukoh pangtiang ngaur kewajiban, tiang nyerah bias tempat kita jaminan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng kenyidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasayang aget yang nungidang makan. Ampurayang makin luput gen kewajiban, ampurayang besengidang meulehan. Yen pak lukoh pangtiang ngaur kewajiban, tiang nyerah bias tempat kita jaminan. Eh, di lagi utang. Kondeng di tengah yang mana ini caranya? Namanya tadi. Belum hati dia. Pak, bakal utang ini belum hati bisa bayar utang nih kengken nih. Belum hati sih bukan Pak Bintu nih kengken sih bayar utang Pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang abang kengnya kengken caranya bayar utang malu bayar. Ampura saja pak, yang berusaha yang becek dija mulahan sing sangi dang pak. Ampura saja malu. Bayar nang utang pak. Buang pak, mengengken utang kan pak. Buang pak, kayak ini bayar, kayak ini bayar. Saya engken pak.
Engke niki diputihkan niki. Mani kau. Kayak lu Bang, urusan. jalan, Depan jalan. kayak utangnya supaya bayar. Jalan, mani kau. Kayak lu urusan, Bang.